falava sabo maya se yo tatu tapua ile tua matala mai ele langi le mamalu le tua o falia foi ele vani nimo le ngaluenga ona au o lo tau atu ile upu ile tasi aso ile tasi aso o lo fai lo foi ile poto ile tasi po ile tasi po o le atatu talo o le ngang pai tato wifo ma talo ile tu le atua mama nai le atua silsili ese lava la o fio e fa vau o ma to sa uni si atu le tapo inga lo atu no ile nei chai au se yo ma to no manu su la lo fai le mai pe chai chama ila ngona yo ma to lo to le fata va ma le ato toa mele o ma to fa no na wa I lau fio ya lai lo mana se fio mai e te fa pa ia I ma to te fai ai le nei tapo inga ile nganga ma le fa mau ni lava masanga fa sili nai pe alo lava ve ono Yesu wa ma to mo ai tano atu ai nei amen o le faitawina o le tusi paia tusi filifilia o le nei aso po mai le ile fenga inga fou tusi e kalesia I Efeso alo no matau po lua o te faitawina le fai pe suma tasi ma fai pe suma lua fa fonga maia ia fionga paia le atua o le nei ia o tō manatu safa pau o tō ana mua I lani tinu na tā ua o tō ele petomina e I la tō wa tā ua o e petomina o le petomina lea ua whaia I lima I tinu o na po ia sa le iai ante o tō keriso sa tangata ese o tō I le nuu o Israelu o tangasta ese foi fe ngainga ua iai le mea na fola ina sa le iai so o tau whamoi moe sa au noa foi ma le atua I le lalo langi whamanuia te le mai le atua I le whaitawina o na na fiong paia ma la o tau whaafonga mai ma ia tu mau atu pea ia te ia lo na lava vi inga nei e whaava vau lava o le launga le suafa mamalu o le atua le tama le alo ma le anganga sa amene maua le tātou matua I le tusi sa tātou whaitawina mai le whenga inga fou tusi le kalesia I Efeso lonu tāu pelua I o te toi fia whaitawina whai upu ia sa au whaitawina o le sfutasi ma le sfun malua e whapea o le nei ia o tau manatu safa pau o tau ana mua I lani tino ta ua o tau o ele pelitomeina e I la tau o e wa ta ua o pelitomeina I le tino wa whaia I lima o na po ia sa le iai ate o tau kariso sa tangata ese o tau I le sauninga o le malo Israel o tangata ese foi I whea ngainga wa iai le mea na fola ina sa le aiso o tau whamui moe sa au no foi ma le atua I le lalo langi o le manatu au tu e au aini ma faufonga o le neitaea e tusa ma le whasinonga le tusi whaita waso o le nia so e whapea whaale lenga tūlanga ese whaale lenga tūlanga ese o le whaale lenga o se tū po seanga e whaale leia ai le vao tangata ma le isi tangata e mawhaifo o na whaatinoina I le vao no po I tu malo e ho lava I le malo ai maise ai le vao tangata ma le atua talu ai ono le upo lo whaonga ina e whao tu iai natu e tusa o le whaasinonga o le tusi whaita waso
ai leo ta ua i le tusi filifilia o le so peita o le tusi le ngia Efeso o le tusi e faapena tusia i le apostolo Paulo ma lo faaogāina la e le apostolo le upu lea ia na tusi i le ekalesia Roma ma le ekalesia i Korinito lo faamauina le Roma e 5 a lona faiupu 10 ia ma le 2 le Korinito lona taupu e 5 a lona faiupu 10 o lona faaogāina i le tusi i le ekalesia i Korinito e pei ona ou tāua pe Korinito i 2 a lona taupu e 5 a lona faiupu 10 tātou te mālama ai i le whaongaina o le upu lea. Ua whaale leia ai le vāo le tangata, mā le atua. Ai o le whai unga o le upu, i le whai upu e sifulmalwāru. O lo iai upu ia. Wa tō mai fo ia i mātou le ngaluenga o le lenga. Lea la, ua vāo e sea ai le apostolo inu esi. Ono o le tailaina, o le lenga lea o le tangata, ma le atua. O le lenga, po o le wha le lenga. O le ngaluenga na wha tino e le atua, e ala ilu nā le pele, lo tātou wa li wha ola o Yesu Keriso. Ai se ai mafua, ai se wha le lenga. Ono wa iai se wha le tonu, i le vāo tangata, vāo nuu, mai tu malo ai masia le vau malo ona wanga sala se tasi le va malaisi tangata ia po le vau se nu ma se isi nu ona ni amionga tu fanua se ponisi ele o toi po malai i tu manga le tato wa tu nu e fa atino ai se fa le lenga e ala lea i le fonga ao le tufa utaia sa whaatino i le whale lenga o le nuu Isara elu ma le atua e ala lea i le usinga tauranga e whao ngā ai mani o le mea wa tupu i le ekalesia i Efeso o tangata Isara elu o lo soifu ai nu nei wala tau tau ma whai e tau anau tangata o nu ese e le mawhai o na wha le ia lo lato vama le atua se i longa e wha tino mua le tū whai utaia o lo wha lama mai la e Paulo i le tusi na whai tauina i le ekalesia i Efeso pe i utaia pe tangata o nu ese e tasi lava le ala ua wha le leia i le vāo le tangata ma le atua o le taulanga e tasi na saunia e le atua e ala i luna le pele o Yesu Keriso lo tātou whaola e le toi tau whaatinoina tū whaiutaia e pei ona whaia i tamatane e wha le leia i le vāo le tangata ma le atua o le maliu o Yesu Keriso wata lepe ai tū whapaupau na ola ai tangata o nu ese pe o le ifo i tupua. E leo le manatu lau Paulo i ati ai tuwha paupau po tuwha iutaia. O le tuwha iutaia o le pentomina. E leo se tuwha paupau. Ai o tu mahanga na wha vai mai ai le soifuanga wha iutaia. Na amataina mai le tamao le au wha tutua. Le toi ina o pele amo. O le whaitalia o le tangata e whaatino ai. Pe iutaia, pe tangata o nu ese. A ia manatua. E le wha le leia, pe tau ame tunu ina ai le tangata i le vā ma le atua. E iai a tātou tū maanga wha le atunu. Pe o le tāina o le tatau, po o le malu o le tamaitai. E leo se tū whapaupau. Ai le wha le leia i le vā o oe, ma le atua. Pe a whaisau la ei. Ai loa,
o oe o le Samoa pe a fai so langi malo fie. O le whaatino ina o le ifunga, o se tue ma fai o na wha mangalo ina ai e le isi tangata. Ai tātou te le ma ngalo ai i le sila whanga le atua. A fai fo i e whane pui pui, se tasi ono o se anga sala. Pe tongi sala fo i, whau inga ali i ma fai pule. E le ma ngalo le tangata i le sila whanga le atua. Se i vangana, ua moni le sala moa le tangata. Wao le ngaluenga na whaatino e le atua, e ala i lunalo, e le toi tau whai a iai se ngaluenga se tangata. Taluai, ono lo tātou wala i to tono o siu manga, pe yonu, maainga, ma lo tātou atunu. O le ala lea, e whaatino ai tū maanga masani, pe yor tongi sala i le nuu, alu se i fonga, po se nofo sala i le fale pui pui, pe a whai e le tangata se ang sala. Ai amu ia se tasi, e whaatino se i fonga, pe tongi sala i le nuu, pe fale pui pui foi. A ua ia langona, lona whaatau waa, i le wā ma le atua. E hatangia le nalangona, i le wā, ma uso a tangata. O le upumoni, bo umana sau nia i le atua, le wha le lenga mo tangata uma. O le wha le lenga tūlanga esi, na sau nia i le atua, e ala i lo tātua li whaola, wa wha mangalo ina ai tātou ang sala, wa wha le leia ai lo tātou vāma le atua. O le ngaluenga lao le wha le lenga, po le lenga, leo wa tuk mai, i o tuk au, ma o tātou lima, tātou te wha awa wina, pe o na whitai tunga ai, le au apostolo, ma waho e se ai missionary, ma whaafale le malu ai au au na te tofi. Ina i o tātou mau. Le ola, ma sanga mau a tili ai lama. Ma sanga vi ia ai lo tātou mutaisili. Manuia fe au sa moa o le nei aso. Manuia foi lo tātou whatatali o le pepe o Christmas. Ono o Yesu. Amen. O le a tātou vivi i antu le vi inga o le atua. O saunia e leo fai pesi.
O le a tātou whaasanga atu i a tātou tālasanga. O le tatalo o le whaafitai, tātou whaato ese i le atua, ma momoli atu nisi o tātou manao. Tātou wifo ma tatalo i le atua. Tala leo mali e mailo wa lofa sidi ese le atua i le netai haufu. O se aso e whao popo i so mātou wola. A wasa ato whawha ma malo lono watu nuu i le po wa mawai atu. Leo wa e whawhangu i mātou i le ola fōu ma le malo si whawhawina mai i lau fio. Pāwhetai tele le atua. Pāwhetai lau whasoa i le ola. O tamau ainga ua mātou whao ngaina. Wale tau singa o lo mātou wola i asa uma. Mai se ai o tā leni ma anga waa. Wa e whao ngaina ai i mātou. Whaaftai lau tuspaia na whaitauina e ao au ina ai lo mātou wola. Ina i o mātou whātua tua. Walo e taiala ma tapu ao ina mea uma mātou te iai. O lo walofa lea ma lo whamaoni. O lo e awai mai ai a te i mātou umalawa. Whawhetai le whasoso ani ma le whamalosi mai o lo lava nganga pa ia. Wa mātou manuia i pea i teimi uma. Sirisili o le mātou whawhetai o no le whaolatanga na e saunia e ala ia Yesu Keriso. Na awhio mai, na maliu ma toi tūmanu alo mai le tuunga mau. Ma whaa li tino ai le lofa tūnoa o lau fio. Tumau atu ia i lau fio le vi inga le whamanu ma le whawhetai e le au noa. Tamalo whae, wa mātou whātu ese i lau fio no i mātou o se whanau anga sala. O le fotu o le anga mase. Whamangalo mai lo atu nuu. Amata mai maunga te tele se ia o i o nei. Ia avea pea le whaolatanga na whaia e lau fio. E ala i le soifua Keriso lo lava alo pele. I lona toto paia na wha malinga ina. Ina ia wha mamaina ai i mātou. Le atua pule au au. Mātou te talo e talo sia whi au ma ngaluenga o le nei aso. Wha manuia i si o mātou malo sa moa. Malana whainga malo i o na taitai. Wha manuia i totonu o nuu ma lala whanga i pule ngā lii ma whai puli. O e tautua i tiute ma whi au ma sani i ainga. Wha manuia i e o ngā lulue i ngā luenga le malo. Ngā luenga wha company. Ai maise o ngā luenga wha tumauti. A wale ati na ina o si o mātou nei atunu. Whamanuia i whanau o lo atunu o lo ola tutupu ae. Wa sa manuia o Samoa i le lumana. Mātou te talo i whamanuia i le ngaluenga nai tamā ma nai tina mātutu o lo atunu. Lo lātou nono manu ma te talo i aso uma. Wa sa manuia o Samoa mo na tangata lau tele. O ai lava nisi o e o whaatau tolia i maota ngase ngase, whaapea maota malawa ona o ngase ngase o le tinu. Ia iai lo wanga le lei ma lau wha malolonga. Mana tua male alofa, le tamao le nei pulenga, whaapea le matanga luenga. Ai maise o le nei e kalesia. Wa mātou wala wala ai o no sailinga matangi i atunu i whafu. Ono o ngase o le tino. Mātou si mai atu i lau fio i o awanga le lei. Mo au la veai. Whai e lau fio mea sili lo mātou wola.
mātou te toe whei loa iai se aso o iluma. Whamanuia i taitai o lau e kalesia, ma lau e kalesia o au. Whamaise oe, ma whamawhana whana lau fio, i e wala whai mai i le nei tai au i le loi fonga malingi, ma le loi fonga whanoa noa. Whamanuia i lau au whaingaluenga nei a le TV, wai wha sulu atu ai lau tala le lei le lalolangi atoa. Tātou malau fio i le nei aso, e manuia ma le lei ai wha moemoenga umalo atu. Ma tumau atu ai pēa le vi inga i lau fio nei se ia o i le wha vau. A o le manuia ma le file mua lau fio le atua lo mātou tamā. Le alofa silisili ese o ke riso lo mātou li i ma le whaola. Mafutaina pea i mātou e lo lava nganga pa ia. Nei se ia o i le whaavavau lava. Amene. Thank you.